Investiment dirett ta' €1,000,000 f'Għawdex se joħloq mal-mitt impjieg ġdid. Dan hekk kif il-kumpanija internazzjonali Arrestu li bħalissa taħdem mill-Mosta se tiftaħ fergħa f'Għawdex ukoll. Din il-kumpanija tipproduċi software għal credit cards, debit cards u ATMs biex isiru tranzazzjonijiet tal-banek. F'Għawdex il-kumpanija se topera mill-eks uffiċini tal-ITC. Fil-preżent il-kumpanija għandha 13 il-awċi jaħdmu magħha fil-Mosta u bit kabbir aktar awċin se jkollhom l-opportunità jaħdmu viċin tagħhom stess. Pass li l-Għawdex Chamber of Commerce laqat b'sodisfazzjon kbir, kif ikkonferma l-President Michael Grech. Xi ħaġa bħal din hija waħda preċiż mill-affarijiet li għandhom isiru. Job li huwa ta' kwalità tajba, high value added u li jista' jżomm li żgħażagħ tagħna jibqgħu jaħdmu ġewwa Għawdex. Dan l-investiment kien possibbli wkoll bl-għajnuna tal-Gvern u tħabbira tal-investiment kien hemm il-Ministri Anton Refalo u Evarist Bartolo. Radi El-Ħaġġ, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija, tkellem dwar il-potenzjal ta' Għawdex. We believe it's a huge potential in the island of Gozo, especially that's not the first time that we are doing or dealing with Gozetan. We have a lot of colleagues here from Gozo. The government was extremely helpful in getting things done I would say, in the right manner and very professional manner, and we were very pleased about it. Il-Ministru Evarist Bartolo stqar li l-Gvern irid jibqa' ambizzjuż fil-mod kif jinħolqu l-impjiegi. Iżda dejjem kien l-impenn ta' dan il-Gvern li l-Awċin jibqgħu jaħdmu f'Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li dan l-investiment huwa ħolma li issa saret realtà. L-Awċin għandhom futur illum fil-gżira Awċija. Dak li konna wedna f'Gvern li jisma' illum sar realtà. Il-Ministru fakkar li ilu ma jkun hemm investiment barrani dirett f'Għawdex 4 snin.